Kasinjuk girang ba shnong road wa umpli Haribhoi district kabahap hanongpo pat jirang constituency minta kasi lalit ban kendo yu deputy commissioner ka Ribhoi Abilash Baranwal ban IT da ka dorkas halor ka jingbam hun ya ka rukam siang rong bat ka jing pentre ya arteli ki surang ki ba penyaso ya bonteli ki shnong kini ki arteli ki surang ki bala wanra ka jingbam sngohun ki palpa ki dei ka surang na dan syabernihan ka bajingai lai pupra point nyo kilometer bat ke surak na arpomer sya dam ke bajingai san kilometer kini ki projek ki dei ki bla mangling ba ke skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY kat kum ke jingat hu de ki nongelam jong ke sinjuk ya ke surak dan bernihan la pentre da ke MP Agarwal Company Limited kat ba ya ke surak arpo mer dapat la pentre da u kontraktor ba Sunshine Saukme. Habakran sila patay kubor hadin ke jingya kendo yung DC uba Arul Makri, Secretary ke Sinjuk bat uba Angelus Maring, rang ba shnong dap dumu kilaong bakum kinongelam shnong bat kipad ba Kim Hun Satya ya ke jing siang rong namar lalap ba kadon ke jing pentre torti kabla wanra ke jing du jingkerman wat hapedeng ba ke sorkar kala mang tingka penshna surak rong ke bapaka kilet hu ba kila kerpa di DC ba unshim kia mardor bat ban pensngo shiki bor ki bahalor jong ke sorkar namar lada ailat ban beteng ke jing pentre torti ke jing du nong kan hap hakipad pa nong shang shnong ki ba penan kam man kasngi ya kini ki surang shushu kila penpau bagi ai kuble ya sorkar kabala mang surak rang hadin palat arpus nem ke jingjinjar ha ka let kawan henry lada ke jingpentre kamlong kat kum balamang ke surak kan julor tang hadin katu kat nepor namar kata ke sinjuk kala kerpat bandon ke jing ya jurep pa bat ke jing pet benya ya kini ke surak nang manlap ya kejing shisha pat ban penti kena baka kam kalong kat kum ki kendon balabu ngade ung ba shnong na ka shnong dap demu ha ka jingi don lang rangkat kini ki para lok rang ba shnong jong kadong kathan jong kene ka senjuk ka panggil form te upaj ba ulok komplain ki babun ki ba ki komplain ha bede ba te usurok bayat na borni tater shamden te ka jingpet jongi kum kinong ilam shnong ba imdon ka jinghun ngi ba ka surok ka stang siapa palat atat ba karong kam das kem ba apa phia nyu da kejar umau umi deita te kum kinong ilam shnong abang iyo ya ka surok ngi kwa ba at least kanne lese dagi pausnem te kum kinong ilam shnong nga ngade urung ba shnong na ka shnong dap demu bat kadon kalenti ka ba ngaru hasnong ngayo kabayat nar pumer shamdap bat hawide ba kane ka surok kabayat nar pumer shamdap ngai ba ka jingtre torti kalong kumju kumba kalong kate ka surok kabayat na borni shamdan te bunsin kumunong ilam shnong nga komplain bat hawide ba u kontraktor umpan sngap ya kata ka jing komplain jonga te hakane ka singi ngilawan sa DC ya kendu ya DC bat UDC hi uloong ba nakalyang jonga kumunong ilam shnong ngade ban ai da ka jingtho hawide ba uni surok bat nga kermen ba nakalyang kontraktor kitkli lam na banta kane ka surok ngi kum kinong yo jing mantoy ngim kwa ba inyo ya ka surok manta kasngi bat lasai hab ban repair na din ka surok da hipe nadu katay ka ba naborni siya dan bat kane na umdap siya syakoy kunaro kibun kibanta kiba kila repair manta hajing siya kampat day ka por bakin repair namar ba kidang sudap sina dang hakini ki khndiat benai te nakalyang junga urung ba snong kadai tang kita he blai subon to hakane ka por ngidon ha plau jong kane ka DC office nga ngade urung ba snong jong ka umjong agaju ka por u secretary jong ka senjuk ki sangrang ba snong jong ka rodwa ompli ki snong ki ba kanthop nadu ka jowe terter marman kulia terter hadu ha pernihat te kajilai kendu jongi
ya audisi hante hapo DC office hapo ka office rekam chungu kadai hagwede bagajing libu complain jongi ya kajing rekam jong ka company Agarwal ya usurak NUS kata nadu nangkai napo umden hadu ha bernihat ka nadu basdang jong kajing penterikam hi ngi layu i ba kajing torti jong karkom terikam kalau long sa palat haka ju kapor ngi ai hak bankong ngi ai kublei ya ka sorkar ya kajing sebun jongka ya kajing ai jongka ya une usrok tenrei kajing torti jongkar kom penterikam jongka te company kelapan susi ya upa ba babun balang tam ya gitu kiba ya gitu kisnong kiba penerkam ya te usrok barabor di kum kasunjuk kabapet ya kabah kamiat jong kai imlang kasalang kamtam jong kita kisnong kibangal adep jar kerteng benne ni penpau ya kajin susi kabakrau namar ba nad ni ladep mat ya kajin sitom jong ya kajin sniu jong te surak taki lakumno arbus ne mensua ndrei hapdeng kita kajin ya ab jongi hadin baga sorkar kalau penbena baga ladep ayo te surak Andrei wadla kataru kamsem penuhun mensim yangi tang nakadau jong ka jintorti jong kar komtrikam jong kateka company te ngi kentu kum ka senjuk ngi kentu ya kibor ki balor kamtam u MLA ini ki MDC arngot jongi nanta hakju kapor ya ka office jong u deputy commissioner jong ka Riboy district bakin perlong ya ka joint inspection kanang ba kakam kanlong ka ba kabayahun lang bro